Vamos a conocer los números en quechua. Kuna yachasunchis yupaykunata qeswa simipi. Para contar se aprende primero los números que observamos aquí, del 1 al 9, el 10, 100, 1000 y millón, de la siguiente manera: chusa, huk, iskay, quinza, tawa, pisqa, soqta, qanchis, pusa, isqu, chunka, pacha, waranqa, jun. Esta es la clave para conocer los números en quechua. En quechua se utilizan los morfemas niyu y yu. Yu cuando termina en vocal, niyu cuando termina en una consonante. A partir del número 11, chunka hukniyo, chunka iskayniyo, chunka quinzayo, chunka tawayo, chunka pisqayo, chunka soqtayo, chunka qanchisniyo, chunka pusaqniyo, chunka isqunniyo, iskay chunka. Iskay chunka hukniyo, iskay chunka iskayniyo, iskay chunka quinzayo, iskay chunka tawayo, iskay chunka pisqayo, iskay chunka soqtayo, iskay chunka qanchisniyo, iskay chunka pusaqniyo, iskay chunka isqunniyo, quinza chunka. Kunan chunka chunkamanta yupasunchis. Tawa chunka, pisqa chunka, soqta chunka, qanchis chunka, pusaq chunka, isqun chunka, pacha. Para conocer los números, vamos a verlo de una manera más didáctica en esta tabla. La columna de la unidad, que cuando termina en una consonante le agregamos niyu, y cuando termina en una vocal, yu. Y las decenas, chunka, las centenas, pachar, y millar, waranqa. Por ejemplo, 14. Chunka tawayo, 784. Qanchis pacha, pusaq chunka tawayo. 2014. Iskay waranqa, chunka tawayo, 6370. Soqta waranqa, quinza pacha, qanchis chunka, 3053. Quinza waranqa, pisqa chunka quinzayo, 509. Pisqa pacha isqunniyo, 8462. Pusaq waranqa, tawa pacha, soqta chunka iskayniyo, 180. Pacha, pusaq chunka, tupunchisña, tupananchiskama.